Ndabashimiye ko mukomeje kubana natwe kuri YouTube yacu ya Rwanda News 24 kandi mbashishikariza mwese kuba mwakora subscribe, share ndetse na comment cyangwa se igitekerezo kugira ngo utubwire ku nkuru tukugezaho za buri munsi, yewe naduye igitekerezo cy'icyo twakuganira ku butaha, kandi nyine usangize n'abandi kugira ngo ujye uhora ugezaho ibyiza tuba twaguteguriye ku makuru acukumbe kandi meza ubukeneye muri ako kanya. Ndabashuje kandi mbahaye ikaze mwese. Muri kano kanya rero ngiye kubabwira inkuru yuko hari uwabeshyeye u Rwanda ko rugiye kwica Museveni, ariko ubu ngubu akaba yamaze gutabwa muri yombi. Ese ni kubera iki yabikoze? Uwo muntu ninde? Ese ni yihe mpamvu yafatiwe he? Byagenze gute kugira ngo muri kano kanya abe yafatwa? Mbahaye ikaze. Wabeshye u Rwanda ko rushaka kwica Museveni yatawe muri yombi na CMI. Sayet Isa Arinayitwe, umukozi w'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare muri Uganda, wigeze gutangaza mu mwaka w'ibihumbi 2018 ko u Rwanda rwateguye umugambi wo kwivugana Perezida Museveni yafatiwe mu nzu zibanga z'urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu ISO ziherutse gukorwamo umukwabo n'igisirikare. Iyi nkuru rero ikaba yaratangiye mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka w'ibihumbi 2018 ubwo Sergeant Arinayitwe bakunda kwita Furaha yashyize hanze amakuru yateje urunturuntu avuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwe yamuhaye akazi ko kwica Museveni. Mwibaruwa ifunguye yandikiye Perezida Museveni icyo gihe yatangaje ko yahunze igihugu kuko inzego z'umutekano z'u Rwanda zamushakaga ari umupfu. Yavuze ko yahawe akazi mu mwaka w'ibihumbi 2009 ko gusohoza ubutumwa bukomeye mu izina ry'inzego z'umutekano z'u Rwanda, kandi ko yishyuwe amafaranga yagombaga gukoresha muri ubwo butumwa. Ikinyamakuru Chimp Reporters kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2020 kikaba cyamenye ko Arinayitwe yatawe muri yombi mu rukerera rwo kuwa gatanu nyuma y'igitero urwego rw'ubutasi bwa gisirikare CMI rufatanyije n'umutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu rwagabye muri zimwe mu nzu zibanga cyangwa zitekanye zizwi nka safe houses zikoreshwa na ISO. Umwe mu bahaye iki kinyamakuru aya makuru yagize ati Isa Arinayitwe ni umwe mu bakozi 20 ba ISO basanzwe muri safe houses za ISO. Yongeyeho ko barimo guhatwa ibibazo na CMI. Biravuga ko Perezida Museveni ubwe ari we watanze amabwiriza yo kujya gusaka inzu zibanga za ISO ikoresha nyuma yo kumva ko aha hantu abakozi b'uru rwego bahakorera ibikorwa by'iyicarubozo ndetse bagahimbira bamwe mu basirikare bakuru ibyaha. Amakuru atangazwa akaba avuga ko abakozi ba ISO bagerageje kurwanya iki gikorwa bakabanza gukozanyaho badashaka ko hari umuntu ubinjirira, ariko bakisanga baroshwe imbaraga n'abari babateye. Abaturage begereye aho imwe muri izo nzu iherereye hafi y'urusengero rw'Ababahayi mu birometero 4 uvuye mu mujyi wa Kampala, bavuga ko bumvise urusaku rw'amasasu ubwo CMI yagabaga igitero ku nzu y'ibanga ikoreramo ISO. Kugeza mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ngo Arinayitwe yarakirimo guhatwa ibibazo na CMI. Uyu akaba akekwaho kuba yarahimbye amakuru avuga ko yishyuwe na Perezida Kagame ngo yice Museveni, bigatuma inzego z'umutekano zongera ubukana mu guhiga abantu bakekwaho gukorana n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Isa Arinayitwe kandi avugwaho kuba yarashatse kwigira inshuti no gucengera mu gatsiko k'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, barimo uwahoze ari umupolisi mukuru witwa Kabanda. Akaba avuga ko uyu yari afite ibimenyetso bigaragaza ko abashinzwe umutekano ba Uganda n'u Rwanda bafatanye mu bikorwa byo gucyura impunzi z'abanyarwanda binyuranyije n'amategeko. Yahungaga Uganda, Sergeant Arinayitwe ngo yahamagaye Kabanda bahurira muri Ghana, bombi bikavuga ko banabanye mu nzu. Nyuma ariko ngo Kabanda yagize gushidikanya
ku myitwarire ya Arinayitwe mbere yo kwimurirwa mu kindi gihugu. Inzego z'umutekano za Ghana zo zikaba zari zavumbuye ko Arinayitwe yari afite imigambi yo gushimuta Kabanda. Amaze kumenya ko ashobora gutabwa muri yombi muri Ghana nyine aho yarari, Arinayitwe ngo yahamagaye umuyobozi wa ISO Colonel Kaka Bagenda ndetse n'undi musirikare mukuru bamufasha gusubira muri Uganda. Bivuga ko yari amaze igihe aba muri izo nzu zibanga za ISO n'undi witwa Jackie Erasmus Sangirabo. Kuri ubu baburiwe irengero. Arinayitwe ariko yari yarabanje kujya avugwa mu bikorwa binyuranye by'amategeko by'ubucuruzi bwa zahabu z'ibicupuri akorana n'abacuruzi b'abanyekongo, bikaza no gutuma umucuruzi witwa Suleiman Mbuga afungwa. Arinayitwe Isa kandi yanavuzwe mu bucuruzi bw'amahembe y'inzovu yakoranye n'umushinwa witwa Mr. Yu. Amakuru akaba avuga ko izi nzu za ISO mbere yo kugabwaho ibitero byari bimaze kwemezwa ko ari ahantu hakorerwa ibyaha kandi bigomba gukurikiranwa n'abashinzwe iperereza. Benshi mu banyarwanda bagiye bafatirwa muri iki gihugu cya Uganda bashinjwa ibyaha bitandukanye, nabo bagiye banyura muri izo nzu bagakorerwa ibikorwa by'iyica rubozo. Ibi bitera ariko ngo byatumye umuyobozi wa ISO Colonel Kaka wari usanzwe ashyigikiwe na Minisitiri w'umutekano akaba n'umwe mu bajenerali bafite igitinyiro muri Uganda eri tumwime. Ibitero byatuma umuntu yibaza impamvu Arinayitwe yagiye kubeshyira perezida w'u Rwanda ko yamutumye kwivugana Museveni, ukibaza ikintu cyari kibyihishe inyuma ndetse n'abandi bantu baba babiri inyuma. Ese byaba bivuze ko hari bamwe mu Bagande batishimiye ibandire Uganda yari ifitanye n'u Rwanda, bashakaga guteranya ibi bihugu ubusanzwe byari bifitanye umubano, cyangwa se byari bifitanye ubumwe bibanye neza? Ibi ntabwo byaba bisobanuye ko abanyarwanda bagiye gutabwa muri yombi bashinjwa gushaka guhungabanya umutekano wa Uganda, baba ari inzirakarengane. Ikigaragara cyo ni uko Museveni afite ibibazo byinshi afitanye n'u Rwanda tutabasha kuba twasobanura. Igihugu rero cy'u Rwanda na Uganda bikaba ari ibihugu mu minsi yashize bitari bimeranye neza, bitewe nuko hari abanyarwanda bafatiwe muri iki gihugu cya Uganda bagashinjwa ibinyoma byuko bagiye gukora ubutasi muri iki gihugu, nuko bagafungwa mu buryo butemewe n'amategeko, bagashinjwa ibyaha byinshi, nuko bagafungwa bagakorerwa ibikorwa bibi bitari byiza. Hakaba n'inama nyinshi zitandukanye kugira ngo harebwe niba iki kibazo cyakemuka. Ntekereza ko mu minsi yashize aribwo abanyarwanda bamwe batangiye kurekurwa bakazanwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tubashimiye kuba mukomeje gukurikira iyi YouTube channel ya Rwanda News 24 ibagezaho amakuru meza cyane. Kora subscribe, ntibibagirwe gukora share, kandi nta nubwo wakwibagirwa gukora comment. Ndabashimiye, mukomeze kugubwa neza cyane.